ner malaken yam biya kamal kan Nuer online TV kajan gwasa me de tejano mi jira ma jidit kajan channel me kan Nuer online TV de subscribe Läär balinga jan gwasa me chala danu kuëny kwari mi be wote ka kor mi be twokten mwano cha kuëny guiini ke election charge delat aram kel mila senior official karan ngoni jenda na balinga jan gwasa goren wo jinder jen ywaka nasin kokien ko de Läär titi de kan shup gwasnitin gor kon ke de koten cheme sha lingo ka tinde en go kuëny kwari mbo te kedio ke bo jeka charge delat shamshit kana mo charge top banje choling kel chit kemen shalinga tinde shala denu shwood kel malaran ngoni ke senior members ke SPLM political bureau eno shenei dial tintamal pindien ke partner dial chega jogono mede kuëny guiini ke election madara wote karol ngweno shaja delat charaja manche lat Akol kordit aram kel kana stila jingoni ke lawmakers ka transitional national legislative assembly lada raja magwas metenas ke matin ka ki kwar ala lua kwarandit ne salpake mayadit ramdana presidential affair minister bagasi Joseph bakosro jana jaramadan en la lua kwar ka jaramadan en chinau gwa thanksgiving kede lo chiloina chinau te chiloina te gwa scale ka jekel chinau ko writing winimi mabaraj makulo la dana Akol kordit chela do diara long kamandana betwog kimen bo ben nyal karon kina dara ude jandangra ude ngwan ko dong midday election ki kuëny guiini dera mi jek na mo charo de lot ngweno sha kuëny guiini sha jade lat nal jal tinte ka party ni chaga jogo dung made ko rodien marial ka ko do badan de kuëny guiini de lat ke je la do mala mo gwa dera mo gwa che point de en ramdan la presidential affair minister bagasi Joseph bakosro chela den wo cha na tin tem jani cha na sin kontin tamal pindien chaga jogo no de ko rodien marial ka ko do ba de kan kuëny guiini de kan jaga jamu gwa chanyo lat bogwazo me keno de woro alenas keron kina dara wide jandangra wide ngwano cha kuëny guiini shaje de lat roje molada Akol kordit Akol kordit chemen pai koning jene senior members ka SPLM jan ba len ngoni ka ram kel ka SPLM party men de pin salpake ma yadi cha roje me chajalat ka kwemal ka men gor ken wo deben shalat ben go en kuëny guiini mambalat en kwara ba kwany chagu jodong dera kwar de ala ko ken dera kalen ke de malme dini jen lung dera teten shadia wia mbnawro alten ke bi rik buko twokten en gwadan wa kuëny guiini wailaten charaje me chajalat ramadan en la senior members ka len ngoni ba ka kume care men de kulat ke jen gwas ma shit kame shakweno ne o mi twok push en wode na to roal ka kuëny guiini ki ka kuëny kwari ta Akol kordit lawmaker o ke SPLM party take chong kaler kana mo ko mi ge jeno take ngwane te nyodan wo bimal ba wujje ki tala mal mo gambo teten ba wala na regrede en kuëny guiini ngweno sha kuëny guiini sha ya de lat chumene mi sha do mo gwa mede so Sudan dero nyam ka je sha jek ajen rajadan chalat ki suggestion in YouTube kana dal konti link right ni kan Nuer online TV man no jelong no jinder chonkel kan Nuer online TV na jelong o jinder subscribe ke der je nyoka nasin ko ken ba man no jebo deri Nuer online de je fan bo o dera mo go abo ko der kulo woniam re Läär kon onaten ajen gwadnan de kon chongtin Nuer online TV bi anonga right ni siang ani bi atagamal bye bye Madame, we wait, tell her I'm the truth. Tell her got me.